Shubor nakashlem jong unong san hima. Ka HYC Soyong Circle kelapan pau ke Jinglingo halor ke Jingja ki Dili Niator bapenyeng ha alyang ke Surok Shillong Nong Stone National Highway marsendap trei yakani ke Surok. Keseng ha baidei berkani kila letbu da ke Jingtho show executive engineer jong ke PWD Road Shillong bat kelapan pau ke Jinglingo bagila yo Jingtep bakani ke Jingja ki Dili Niator ke dei namar ke Jingja accident lani ke Jingpen Herstad palat ki kali lani ke daw ke Jingsha tu ne ke Jingpen do jong ki brio bom tim uba Purning Star Shabong President ulong bakaseng ke sngokya halor kani bat habashna ya kanu kanu scheme na kaliang ka office ke de bandan ke jingkit kli ban pej bat ke de ke kamram jong ka office ban ujor FIR ban lap ya ki brio bapenjulor ya ki tiar balashna na benta ke jimin toy upat ba kumta udaong bakani ke jingpen shai ka office na kaliang ke seng kamdan jinghun kumta ki lekentu bakin ujor FIR ban lap ya ki brio bapenjot ya ki mar balabu na benta ki pat ba bat kenturu ban penkuat iki nala ki bedap haki surah. Hak strik pada sama aja penrew ilabu daga jingtho ai extinnya juga PWD Road National Highway Division Chulong. Kanega jing bu jongi nang yang seng advisory circle ban pan jing percaya kabede ko jinjak jong kene dili ne to. Kalau bisa kene ke ba isko klak bagi ilengo ba nakalian ke office speech PWD National Highway Division Chulong kalau pentre yang ada Surok Shillong Nongstoy National Highway but kawai ke bagi sokya ne lomba habai de ke jinja jauh pinegi dili neto kide dili neto tarik na ba aja usaha bat gawai pak kasan tarik na bala aja usaha kalau ke basokya kedai aba mas jak bantrai lengba yang ada Surok ni iba kini dini to dilajan bun ba kili sengi kili yang ini kumbina melam jam seng balai nak lihat office kawin no yang kini dini to mas bantrai ni lawan no anda nak lihat jumi idak tak jing lengo halo jing lihat office bat coba bagi ais ba kili apa lese kadai jing tri toti nak lihat office dan rai ke ba nak lihat jumi ni up nak bos ni bet hato kita ka jingwen no ya kini gili ne to kadai ka terima kalalan ne da ba wen kana tendai hadu kini jisi ngim yo isi satya bana ne office kan perien pat kiwen dai nak ta kadau nak lihat jumi ni lawat jiktep ba lalap ba lebaki information ki bagi yo ba nak lihat office kalau ai juga bagi ta gili to ibalasna hadu haspa sapu artili bat kelap keba kapisa kelamang hadu hak kendailah sapulah jejak aspa akun reu kila jano maka daw kebangal yang office ka ai sini gelomba ka jingjang no jong kene jong kini tor dei nak daw ba kadai jinjon ka sedan lane dei ka speed penhastet la ikali lane dei nak daw jong ka jing satu lane dei nak daw ka penduk jong diberi bomtip kai ka bagi sokian de gelomba abasna ya ka daw project abasna ya ka daw scheme na benda toy pagba nakalian office di bendon yo jing klip ben pe kau mak berlong ba mas ndep senang penduk lo bat nakalian office kam semalai le kau tak bentar kane kapan pa yo jing bendon jing klip nakalian office di National Highway Division Chulong kamu don ya jing klip ban pe halo kini ka jing di apa ide bagi jing senang balai kau muka haji sia masuk tayo kibat bak kibat juga tuan dengan pak tek Surok kiri banyak dili dili to ni kita nak pergi haki lian ke Surok lawan to haji sia kadi office bat saya kerja bat ladai kamram ke office bat baru file oleh FIR habis dia dijak nak malak itu beliau berpenjual ya di mari balasna nak benda haji mentoy dompet pak andai ku kalau hadu mentaru kita gilitor kom sementip mana penjak bak penatiru yang seng lese kelak benda itu ke jingkom simkya ke office dan lese kelak benda itu nak lihat office ke super kaya bisa tang berpergian ke stasiun transport bakal window tehlong dan petang nak lihat juga lapan dan percaya pada office ke air dan juga ke pemulung ke jingkun dan dia ke pemulung sisa pemulung setia nak lihat juga seng
Thì cũng ta tentu yang office baka cingkia yang ne bak banwa wat ban file na FIA ban lap kita dibeli ba don kiti ban punjat yatima ibadai jong namata jung ha jung jatuh ba bak yang ne lagu kepang namata ban safety and security habade ba jing le kawan namata ba awai pat bang ikwa ban ban hune national highway di hadu bentaru kidon kijaka tiba kinala kita buat pertelan dulu bedak daku tekum tani tentu yang office periodi bahkan cingkia ban kut ya kita kinala nomor tip ba lada kadap haki surok kat surok tanam dok lapan du balang du ngili nakling ki office ki ban pasport kasimkia kasim sting ban bahaya di surok nah kata kata lada kasim sting office ban bahaya di surok kibai-bai balai bawan kinjajah mabalai hak surok he surok ba pada sini surok kibai-bai nonya kali tidak berkian dengan sini surok bakalah warna angin sidang dan kata kata itu yang office bakal cipta berbahaya dengan surok kepala don kijaka ngadu merkum bejingtip to pesan bagi information bagi yo ba kalau mbah bede bakal cipta berbahaya dengan surok jadi senai dengan surok keba la poin di sepatu ka balapoi sahaja news pak anu poin telur tam bat Kementerian Suku itu hadu ajar pundai. Nah, tak tahu itu yang office bakal cingkia ban bahaya dengan surau. Kita jadi dibentak tiba niwan ban surau kita sini mana lagi tempat dipercaya office beda di jalan motor, dan yang office air di ibu ya juga bisa.